je l'aurais voulu, je dirais mieux toute ma pensée avec toute la force de mon esprit et de mon cœur en parlant en amharique. እኔ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት የዛሬ 8 ወር 50 መንግስታት የዓለምን መንግስታት ሕግ የተላለፈ የአጥቂነት ጦርነት መደረጉን አረጋግጠው ካስታወቁ በኋላ ለሕዝቤ ይደረግለታል የተባለውን እርዳታ የሚገባውንም ትክክለኛ ፍርድ ለመጠየቅ ዛሬ በዚህ ቀርቤያለሁ። ምክንያቱም ወታደሮቹ ቦምቡ በወደቀ ጊዜ ጋዙን ነፋስ እስኪወስደው ድረስ መገፋቱን ስላወቁበት ነው። It is good that you are here to record this picture of me in my palace garden at Addis Ababa. People who see this throughout the world will realize that even in the 20th century, with faith, courage and a just cause, David will still beat Goliath.